ma ei otsi valgust, kui hele on päev, igatsuse viis minust mööda läheb, kui mul on need silmad, mida aina näen. aga kui see äkki kaob, seisan tühjal teel, mõistan alles siis armunud hingekeelt, armastuse laul lausa põleb sees, põleb tuhaks see. Все равно ромашки с ним рядом стоять, все равно ромашки челочки принимать.
klaasipõhjast lohutust ma saan, usun, et möödunu võib koputada taas, kuid seisab aeg, kui ootan ma. Ma tean, see on lootus vaid, korra su silmi vaid suudelda sain, mineviku viis nüüd see vaid. Ma ei otsi valgust, kui hele on päev, igatsuse viis minust mööda läheb, kui mul on need silmad, mida aina näen. Aga kui see äkki kaob, seisan tühjal teel, mõistan alles siis armul hingekeelt, armastuse laul lausa põleb sees. Oota, aga kus madratsid see läheb? Võiks neile tuua, on ju. Veel midagi. Mille duši alla? Ja nemad on läbi käidavas toa. Samasugused ja meil on ka sellise koodid. Koodid on kõik sellised. В нашем гостеприимном и замечательном городе Алансе. Ühted juured, ei keegi tühjavittia, pidav juured süvendi. Suuri ilo kutsua tänne ekraanille Ajo Joukko ja
Inkerin suomalaisiin. Kiertän edetä se tarnus, Eesti luo.
olla muppa või. Ja täällä on meidän ryhmä, Kullero tanssuryhmä esiintymässä. Lisäksi on meidän laulujoukkojen siskot. Kõik veel. Ma ei tea, küsi, kas on Да, вот да, играет она, да, Нина Мюпаята. Потому что Хяйн, он венялайна. Но nu даже вот Вувин там на Кявю, Йокария Лакса тоже руби паятама, и Хювин. А школа далеко? Нет, это лойтон, ну вот vähene sinna, kus tuli to kinnimäspää. Ну вот see on Kever, Kever, Kese. Sügüsü, осень, sügüsü, sügüskuu, ligakuu, külmükuu. Kas ligakuu on porikuu? Oktябрь, да. Боже мой, jah. Ligakuu on ka. Ligakuu on hyvä,
Hyvä mytty. Marraskuu. Вот за эти русые косы мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, до чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного. Поиграйся, подрайся, придется посидеть за железною решеткой. Петроградская тюрьма с поворотом лесенки. Мы с товарищем. Tervise. Ikävä on heidän olla näkemättä. Estoniassa ja tässä Karjalassa. Ja heillä on ylen hyvänen kulttuuri. Me kuulemme tässä heidän 2+2+2 Pajoni Plässi. Ja he olla hyvin tässä jo 3 päivää meille iloinen ajatusta ja tanssitta. Külapoika. Isäni sinut rossoksi luulepa, vei, 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 sulavalla ralla ja vei, vei, vei. Tulevan päivällä kaikkien nähteenä, vei, 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 sulavalla ralla ja vei, vei, vei. Sitten sun kanssasi maailmalla lähteenä, vei, 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 sulavalla ralla ja vei, vei, vei.
впали, но я, честно говоря, даже не поняла, готова была дальше. Давайте сделаем так. Давайте вы минут 40. 40 минут. Можно? Nelikümmend minutit. Viib ära nad või? Minna kaasa. Kurja. Два Venemaal lehmad ja ammu. Ammu.
Потешные едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюка не болела у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякий сопленосый перед нам не прыгали. Ne on hiukan toista alaa työntekijä. No kuitenkin oma ranta ja oma kaupunki tasavalta ovat tutut ja lähes 700 000 henkilöä. Luvut ihmiset pikkuhiljaa petosta ne ajaa pois. No kuitenkin pysytään elossa ja tähän asetaan. Restoran. Aga nüüd ma annan siis Ivanile rääkida. А Гумечина, мы поселилась в школе. На той площади находятся 4 чуть в отдалении национальный театр. Веселому побыть.
Terviseks, proua. Добро пожаловать за дружбу! Это корейская семья, и язык будет жить. Это самый главный. Teillä anda tämä muistoksi, että tiedätte, että me olemme täältä Virosta. On mitä hoida. Mis asi? Vau. Mina ei teinud. Mis mina hoidsin? Mina mõtlen, ma panin üles. Leidsin kurevägede. Ma leidsin oma kütuse pani ülesse, siis ma leidsin. Siin on nüüd huvitav külainimesed või kes need kohalikud? Ta vaatab eluliselt samast. Sa tead äkki, kui sa ei ole treeninud,
Nad on nagu jätkanud ikka mingi aeg, aga pilte pole ainult. Kui me ruumi saame, Siin on lõiked. seal on tegelikult saab lõikedes. Sama raamat on seal. Vaata, kes on meil. Ikka 5 kilo õla ja on hea, et mul hea nina on.
Дорогие наши эстонские друзья, мы очень признательны вам за то, что вы за столько долгие километры к нам приехали. Долго-долго ехали, но однако приехали. И однако вы нас очень-очень, я еще раз говорю, порадовали. Именно своим творчеством, именно своим искусством, именно своими традиционными танцами. Я очень люблю традиционные танцы. Именно я люблю традиции. Уважаемые, огромное вам спасибо. Было настолько приятно с вами пообщаться. И Саша уже сказал о том, что вот, он очень любит этнокультуру, этническую. Я вполне согласна, но больше всего мне вас понравилась вот такая откровенность, душевность, открытость. И мне сегодня задали этот вопрос: хотели бы вы, чтобы мы с вами вместе соединились? Да, очень хотели, потому что как бы там ни было, нас может все что угодно различать. Политика, политикоманы всякие разные, но народ простой, он всегда был един, всегда был вместе и всегда будет. Спасибо, дорогие, вам за то, что вы есть. До новых встреч с вами, будем счастливы и рады. Пути ангела-хранителя вам. До встречи, Старну! Всего доброго. Счастливого пути самое.